Commander morning. Morning Commander niyaphila? Hayi Commander, hayi ngikhululeke esinqeni njengomnyofu. Aha. No Commander, angibonga futhi isikhathi sakho kakhulu. No, ngithi la ake sibuke indlela iSouth Africa emove ngayo. Engazuthi kubukeka sibhekeweni kodwa ama comrades ngibona ngazuthi awaboni nabantu base South Africa ababoni even labe sinabe emzabalazweni. Ngibona ngazuthi khona izinto eziningi abayijahayo okungakameli bayijaha. Lokho kumele sigade sikulwele esibonayo ngazuthi kuyongeneweni. Ngibona ngazuthi abakunakile banaka izinto eziningi wrong ongakabi isikhathi sazo. Mhlambe mangake nje ngingene odabeni likaMengameli nje wala eSouth Africa uRamaphosa lwayizolo nje njengoba kade eseAmerica. Mawubuka awungibalansisi uyibuka kanjani le yanto kaCyril nalento yakhe yaseAmerica. iSouth Africa uyibona ukuphepha kwayo kumkanjani? Le yanto inzuka ayike kakhulu, le yanto icomplicated. Ibukeka isimple kumehlo umuntu obuka onganaka izinto. Kodwa le yanto icomplicated. Maye ubuka uthanda ukujula kancane. Ungathi into illustrate before kiwe khona eAmerica le yanto. Into engixwayisa kakhulu ile yokuthi kuhanjwa kuyokhuluma indaba genocide. Kuyocaciswa kuyobhula umlilo kuyoshutha ayikho lento eshiwo. Abanye bethu aba understanda istrength seAmerica neintelligence yakhona. Sure. Laba understanda imedia ngendlela ekwazi ukucover up izinto ngayo. Sibona izinto zenzeka koPalestine sila, sibone ini kwabhonjwa kwabulawa ingane kwenzekwani kwenziwani. There's no genocide yakenzeka ngisho DRC ngisho kuphi ungayiboni evidence. Beqala nqa ukuthi kube ne genocide ezosusa upresident necabinet yakhe azathwala osomabhizinisi bendawo kuhanjwe kuyokhulunywa into abazi kahle besuka la ukuthi ayikho nomuntu oclaimthi khona uwazi kahle ukuthi ayikho. Mase kuthiwa sekuvezwa igenocide esikhuleni sokuvezwa igenocide kuvezwa iagenda kaDikon sekuveza uMK sekuveza uEFF ithi kill the poor kill the farmer ixoxa story seslogan esidale kade sasho sasangisho ezinkantolo kwathola kade lesi slogan it's just a slogan. Was defender noThabo Comrade Thabo Mbeki ukuthi lento ngeke ngiye kwaZulu kwashona kwafela ubaba into esisho thina njengegwijo labantu abamnyama esisho ngayo ibuyela kulento eculture ungahlonishwa iculture yethu in our own country masisho amagwijo bese sihamba soquliswa abantu bokuhamba ngegwijo lethu in our own country. So leyanto mina according to me bingekho from day one, but into esikhombisa ukuthi leyanto bekungayona issue ikhulunywe kwaze kwaphinde kwavezwa neziphambano ezingazazi esingakaze siyibone esingazi kwakwenzeke nani nabantu abayi1000 ekuthiwa bashona sikuphi kwakwenze njani ayisivezwa ke izehlakala phela abantu abayi1000 mabebulawa fanele kushimizi fanele kushiya imoto fanele kulimala abantu kubonakala physically imngcwabi ngcwathi hayi kuvezwa uMalema na MK oveza uNcamalala ngoba uNcamalala phakathi ku-ANC esho leyanto. Kodwa ukuthi kwathi uMK ngoba kuqonda uNcamalala kwamixwa kwenziwa yonke into akekho futhi oyikhuluma. President is there, Minister Lamula is there, all the ministers is there, upresident weCOSATU is there. Kodwa akekho nje simuzwa ever strong lento enisho ayikho idefend ibe njani. Even abelungu uyakhuluma lo wegolf ngikhohlwa igama lakhe uthi hayi yebo apartheid ayikhona sakhula ngayo kodwa kusho kulungiswa okurong ikupho okurong ngoba ikhite errong esiyenzile meaning leyanto senziwile imemini. The next thing ekhulunywayo ayibesifisa uStarlink abe khona Elon Musk azofaka ingenaphi ke leyo lapha usuyabona sekuqala ibusiness into yathi izokhulunywa. Yes. And mase kubuya nendaba ka Elon Musk the very few days akaphela 2 weeks sekushintsha umthetho oaccommodate uElon Musk uthi akwazi ukusebenza eCountry iyona into ekadiyelwe lapha ya. So into enjalo kufanele sithi masithi sigade umzila singagadini macomrade umzila wamavoti kuphela ake sigadeni umzila wezinto zomhlaba namandla nezimpuwa phansi ne-infiltration esongenwa yona singenwa izizwe zangaphandle ngoba inkinga esobhekana nayo manje uStarlink ungena ku-internet ungena kwi-social media ungena kwi-communication where the key of the country is. Where ikhuluma uComrade uNhlamulondlela lento wathi
banawo amandla ukuthi bavele bavuma bevale i-communication empini into bashaya ngayo abantu i-communication because yona into ekuchazela sekukuphi kwenzekani reinforcer enzani njani siphuma makwacishe how can you take your communication as a tool lokudefenda neloku-attacka neloku-protector neloku-communicator whether ukhuluma ngezwe noma ukhuluma ngani uyolibeka ezandleni ze-individual yomlungu osho ngesizulu esiqondile ukuthi akabafuni abantu base-South Africa oyi-racist bese sithina soba semseni wakhe why uComrade Ramaphosa avume into enjengaleyo president athi akuyokwenziwa into enjalo agoqa izandla avume mayisebuzwa lapha eParliament uthi uya-abuse aka-account uthi uya-abuse ma-comrade siyacela ake sifocuseni kulezi zinto ezenzekayo manje sifocus emhlabeni kweyimbuwa phansi sigade i-communication yethu sigade indlela esibehave ngayo ne-discipline ke simeni kancane kulento eyikhundla ke simeni kancane lento ukuthi ushivambo ubani ubani umama uphanda le nomkhwebana nani ifocus yethu isekuthatheni umhlaba lezi zinto zizosidisturba siluze ifocus igcine kuhlakazeke umkhonto sibuka izinto ezi-irrelevant into in the center of everything umhlaba embiwa phansi amandla security communication impilo food security zonke lezo zinto indawo zokuhlala zabantu is health zonke lezo zinto izinto esifanele sifocus kuzona senze sure ukuthi ziba sendaweni right ziya-affordeka ziya-accesseka is education umsebenzi and any other things izona zinto ama-comrade fanele sifocus kuzona kakhulu sibe united namanye-ke ama-organizations abantu abamnyama kube ne-united front sihlangane sibe into eyodwa-ke siyeke indaba yeyikhundla siyeke nendaba ukuthi abanye bathenjiswe imali umuntu umbonto uyakunqaba unqabelani ukuhlangana nenye inhlangano uthi uyambheka umtholi uthini uyahlaphaza nje mekhuluma is because khona into aseyithenjisiwe ayingakwazi ukuthi ayidedele ma-comrade ake sifocuseni la emkhontweni singaze siyithole sekhona abantu asebongxonkulu asebenezinye izinto bathengisa umzabalazo ake siyeni phambili ma-comrade ake sifocuseni kule nto izwe liyahamba zonke-ke iy'nkalo zo-MK la kuhlanganwa khona asithi senze o-Green Friday senze o-Operation Bow senza o-cleaning what asithi siqontula sibe si-analyzer sibe sidiscuss ama-issues Operation Bow asixoxeni ngama-issues uma si-Green Friday kube khona leyo moment ka-10-5 minutes kudedelwe wonke le ma-challenges kube nembuzo question and answers abantu abahabule as much as they can ukuze ba-understande kwenzekani ezweni nomuntu obuzayo kwi-ground understand kwenzekani it's no longer about umkhonto manje it's about izwe labantu labamnyama elihambayo efanele livikelwe efanele protectwe amandla no comrade angibonga kakhulu shuthi sesivala uyayivala leyo ukuthi abantu bajaha ikhundla inhliziyo engaphandle imali ubani ozongena kuphi ubani ozongena kuphi ifocus ukugadizwe baba omkhulu shuthi uhambisana noNcamalala kulento ayishilo ukuthi wonke umuntu omnyama akahlangane noma ngabe ukuliphi iqembu asihlangane mawumnyama wathathelizwe inkosi nenkosi wonke umuntu unemkosi yakhe unesigodi sakhe ngabe kuthiwa umSuthu ngabe kuthiwa uMpedi uyishangane uyivenda umZulu yini unenkosi yakho wonke lawo makhosi aphucizwe sonke sine common problem ake sifocuseni kuyona so xoxa ukuthi silenzani sesikulona ake siyekeni ukuqala ukufuna ukwazi senzani singakazi ukuthi senzani ezweni likabani ngoba lelizwe kunenkulumo ethi liyinkampani ufuna ungena kakhulu kukona kodwa ukuze konke lokho sikuphushele emuva sikulungisa makhomanda macomrade commissars masosha omkhonto magerilo omkhonto mama basemakhomrade asemzana omama bomkhonto siyacela nonke omaliki wonke omama babomkhonto ake sifocuseni kulento 2026 is here asithatheni izwe senze konke siye phambili senze into eziright siyabonga maqabane phansi ngokujaha ikhundla phansi ngokuthanda imali phansi abadayisi phansi awethu ngiyabonga comrade thank you commander